Via ko kami we kumanam sa netun na TMC ang ani special guest nga kalit Alsils au era gibo mo le halebal introduce ni. Salang alra ngilit Alsils nga clear talat Fritz owner sel obisrigi de la Palau Small Business Development Center nga rangat kibrayray. El Alsils nga ra Malaysia ra Mings Hall lobantari ra delegation ra Guam nganya klayim al shawai ngartiang al masu la semarang sabi la ba clockly product certi dan me ultrar belau edire al masu para tele la shawai adalo shawar belau edire al masu lo sengania telir el mo o trade both ways ultra clockly o sisilta metosigar adal sabi mo produce some raw materials low spell miracle clear malu to collaborate al viable Micronesian product rather than just Palau ma vi Guam seguida agora lo theme ra el club selo mai sa kakaros el shavai mar obis eta mamtigala sen clouto telela do lisi ra culture ra da culture Guam ma culture belau el dakiala al selatahe e gidel ngara Micronesia ko sisa culture kita gidel makal kay ngasel mangara ko ra ngara local businesses ko ra miles wa within like 3 days sila kami wang nartia agil mo sel hotel sel lingara adal ngara amta agim limitra ministers Matu ra Ministry of Human Resource, Culture and Tourism and Development, mar adara Palau Visitors Authority, Chairman Dr. Director Gadoy, agidira kam na yata laman mitra Minister Stephen Victor, Ministry ra Agriculture, Fisheries and Environment, Minister Caleb Uduy ra Ministry of Finance. Idira kam longa gimal nang tangatan mo sa amal mitra bantri adolbi lagi na mitra senators ra utolbi le mitra senator Inabo ma senator Sangabao idira kal uriu lagi na mitra delegates agi man lo korawa gim overwhelmed ra support the delegates no sabil tolte do para delegates samnar seguida meeting mal samarial wa semgranga sabiil smooth wa aigel story tiga gida dastal shoba milgranga lomu ra shobartire milgranga elang lamo sabiil malat kelas semgral export raikrela kwam el malang amel bedur belau eli egi kun mai sa shoba mang natnya te lam lamai san maraigel ma close tawang WCTC Payless surangala madire igal blool ngari ada belas tuang al francos magitrayano el Alsils sa gimnora PPR Palau Royal Resort ma Shimbros Kings dire kal mora Rainbow Martel dire kal di explore lang tiang katingel lomaral el oruringia kwame Economic Development Authority kita el obtener shoba el malasam el export tulum das selngi titril ma tonarir tirbelau etta dire kal walo subo tanam tigla sing boyo tertira malasam el masubul export el gagare el diga gagare scale ngi compare dal til gotel mo el ngara washaba el maklol belu level ngarinya demand tertira el tang mo da kasabi meter set supply matama mo el ngara dul sema warir MU مثل ملان المرة مقلول بلو سل جيما ما يسايقال بتوغل أوبي سايقين نبتيغلا سبتوغل تيغال نغرتيان على التراك لوكليرا ديرك القاقرو ساورو لرتير غارينيا جيل مريدرا أوبي سراسير سيا تارتيغا لو شوباي غارينيا ديرك لو مرا ألرسل دادولو أسن Guam Hotel and Restaurant Association Mangel Manika Guzman na ungara Arsel Guam Unique Merchandise and Arts diriga nga all nga sera kakarosya siya para Guam el help el diriga el parte del recovery process artirmo atara gukplak subir el altegi del leather club sewa sen klawa te alergi del الغاض أضوء القوام ما بيلاو يسن أقوام بارتا بلور أقلول غبارد نديك ذيك أوتوناري الأزربيجان ماذا لا سيساق الشرقيت مهمنا الجيراد التمغ الغاينة سو
close gida el te ala da network la bantari re tatakuk mosab edalan ngasar gida tokora training lang madanya la setup mal batogar other bela lo shabal ngariya idea mal batamla omu wala magarang al sabi el kukma gel ngeso el kuk korab es el west mal new perspective el kuk ngoriak la sel shabal ngi mal ban clocklir mo medal wa clocklir tiga gida el adre tiga al tiga dia al bikigar el shobai tiga mla mama malara al start el wat tiga lo tra clocklir iga stora wat upside the dinga plastic bottle emral mlame sabi el masu malang ala singara ko tulungi el package matang class yang wala labor ngi so iga dia ka mat sabi el smooth other belau mal kuk ngayak mal klol subir ngia sega nga sabi lo ay sara sel kuk pokolis akra iga workshop SPDC ngarinya kasabi ala setwa tika gidal ko shabaya tagida how they grew mangdia gadi ko principle ngara lokla ngara bo kung tarada actually lo shabay ma product certi esab il share story tile tiang amarania adira ko sorry lang ngasara ada lo shabar velale ta aswala sekada diosisi ko tangar imal bila se diosisi wa challenge certi patoka challenge certi ra tokora wa oliviu ra magit gida nudan di gida la sen di gida tanga mering la gida sen da klokle dal morang abar tir mendik meda bela mering la tira oldurok kol mer bela ala la oldurok la de gan challenge tir mung ada da gal qad adu el tan sabe del matigre sen mo ngir web tra long le dal bela makwam akabangar al selse ko meseng magbuto har other bela wa tiang may gal table set up ran selse kam ko radio ay selwase el angin ngaranga sel mokte tagi del set up nga al selse what ngaranga holds ra kami will material matap atu endingkel la sera igal nombre que le club saying wagi di moral o aisa cloclire eda gasab il dong okal darstal shabay la iga sel obem tu darstal shabay nganya tablir men sabil remeng sa adri la sek kamil garang the sweet tagi del product gigi del maru la igal mosquito repellent spread arga sama sanitizer Lauru Rabli, miligram da suira 10 years ago, garang al develop a product taringil mo tegi del 6 different scents ra hand sanitizer material badenge la spray ra kasel safe lenda los chemicals and the safe for environment mangungin mo na badenge ra ade ungin mo na environment sabil remeng sa gigi del dola sa mga miligram da suita lulda sa mga raigel ngeso blood through ni memang itself شوباي تقل تيم القليم الشوباي ما ذي رجال جيد الأذى الواوسة طال تيرا وابل النسرة أمتر أمريكا لا helper تير الجل حفر expenses تير المي سيجيد ال Western United States Agriculture Trade Association ngartiang gelong rarsel obis rakuk tadola seng Western region Mandiri kat telil mo mudeng na setengah ranges wal sabi irar adang sab directly mera shabar bela adang gire dal partner la bangela kwam territory dire kal ngaring gel manika kusman al adra ko mal sing al tagel ko pebi ra shabar dimla kat sab in may lang batok tirgel mulada kat sab in may tamal dimno sab irak leyem al shabar may ngi ako kolot so seral ngania project 30 the 16 months lo sube abo tiaro ko shaba awal product sige dal kuma protocol training sal plan ngani develop explore ka karo sal packaging ma marketing ma positioning until tanamo sabil malat kami explore mong sabil mo dong ok la kamang tan mga adu unda alwasel game ko ka debate mami ore dal mo next meeting sabil exchange sabil mo ka dingil Pepirtigang osiga sub materials. Ngel maru lavle da osiga ra ang uspe 500 pounds klesa lius rapek kalbuil mang swalo sila sa nganya adal sa el mo source sa el agora da vera armaas ta ruba kal ngarinya lius sa il processing ya me malai ndire ka trigen maru la hot sauce adire ka sa el sang sabil kuk mala maring alertel bela export al marakwa mong Saya dire kala sala sanguk te al rasyo bal ngarbela o malubot adar ngarbela o kuk mo sabil benefit tayid. Oo. Melang elang qadilu lo settaya ko lo maral ma taya ko til qoram na tu bela o elaltan
ngaring plans sa lokal move to continue tiang ngaring ka future plans tiyan obla bali LLC so ela tial katengel omra rawusata ma gidan me ganna mamre kala del club se selgi moma iselo modadura ka rawsal ad eta تمس هيجي تسبيل model improve لتمرة next year. For example, atara yalla kim kada doing las awase what's the right time ngara ngil temeleng me agi kora milsada igel kakaros al holidays len kloa patokar admang wa UN del sabil guk meso yisib al adra kwamelo li abu dhartire o takla dalil patokar tiga dire kal ona restaurant del sabil guk adalo restaurant del guk korakat adu guk smooth ba SL IVS guk implementum ang segi data mera next year ta manat klase tirma guk baby rashabal ngara CNM ayamei ndire kal nganya te al lok mongara mangarinya success means ngarinya partnership gagi del one riga claim el shabaya sabe el partner either toltra wa kloklir aven yurtir mal beta partner el source materials enguk ngarinya sabe el ngeso lo ya kwam seguida el quizá esto como malara ada shopper belal mo subra kwam so gida agora te al andi dire gal mal te al ki partner o siga te ala training ko la sen mal dire ga te meda ada belal el improve au era lo mo la resume tourism mal cloa gida el training opportunities lo comes lo pentrir tirgan sa man masawle di so hopefully selbrang niya get training ya wala ko polo mo lang kasi atan may makabangat yes ko po ay sa other belan mas ngaral training ang aringi ngaral opportunities ako sa bira gay kita local businesses so ko participate in Aktir kalom tas lasang amo nga tarata magi invite ra kami mera wana gel training ala outreach makom dire kal message gel gima message o ay sa message how can we improve how the magara nga sab adal maragi tagid el ice el mar adal lasang nga nges o mar adal ngegal shobay mamakol shobay ngaral nges wasori re tangaral ada sab adal moringi malay gidal ngeso agimal we are really looking forward to a really great partnership. I got rogol to ko ating aring ulen. Why say? And then with the right training, some proper tools, sabed and man master ang local businesses rabulur belaw. And sabed dira ko tara club say instead ako adra common mer belaw wal me okuk showcase sa products sa tir marang plan. Ako sabed local business rabulur belaw mo ra kay gidal kakaro sa belaw okuk showcase sa products sa kita belaw. Maloy sa tial so mangda kangok. Akatiba kultur gya kuk gusparta te alak kamta gungya kara SPDC kalya gungya kara Palau Chamber of Commerce. El alir el arragi nga mal ngal tangat el wago ngitigay kak president tra Palau Chamber of Commerce. Awan ay partnership ko mestering sa aman ngurtya nga kamlam tangela seng namo erura kalgi moro la bangela anu Chef 6 masel Palau National Museum and Rural local product showcase akmal mesa telela tigil الأذى نغتيال الدبيلاس نقرأ عقو بتدريب المحل برا هذا المو ترى ما قتني سلا how can they learn and improve رابعة تشين عتير ما تلتري را even ما في network ما تأثر هذا لين بيرا تايم عن قدر غارين يومي شواري كده ما يبيع يعني سكوا أكثر كده هذا بيلا لقرا hesitate ما لبغى لقرا أسيجر هذا دوم هذا لعبارين سيجد التلاتة ذا الواسع مقلا ذا نتورك هذا الوذر هذا الشوباي ما لبى هذا الغارينيا عنيس والتيرا أوس بال لو مسكيت ذا جي ذا جي مولات كمرور الأليا على chamber ما المو vision نعمم الأليا being relevant as a community as well as المسيرة رول شوباي را تل time را recovery كم سولان ما الويسة التي السومون قرا مرنجا جلتان سبعامر هذا TMC القرا joiner commute yes قرا بدي قالوا الأولتا ولير هذا chambers of commerce please to invite us أجي قلت السومامل most of أمل مستري هذا ربلور بلا informations لواسن غرا غارني what's out there غرا توات أنغس المرتير مغط أدو أرتير الملايا advice ما قلت تلتلي للشو باي so Kamran Masaula LT for the opportunity. We look forward to having you on TMC again. Thank you.